Good, ni horo mwega atia ugithina mbere na kwirorera Inoro TV ni twakoro twamura magatheti na Njoroge wa Githĩnji riu hari nie ucio ni horo guthira ndukuigua rigegeria cia gatheti icio ni ndeto cia thira nginya irie ngikandikwo muthenya wa umuthi tucimuramure muthenya wa rucio haria hothe uri we uri thiini kana wi nja ya Jamhuri geithika rucine ni tugukwirite ithaa riri tukorwo na umemerekia murihire tukeri uhoro wa kothi cia mikawa na ugendi na thiini wa studio kama waka ngethari na gikeno akiamukira Charles Gakuo uria ni murugamiriri munene na ni murutani wa makiria miaka 30 thiini wa cukuru wetagwo Air Travel and Related Studies na makoragwo Karen goko mucie wa Nairobi timugani muno mucie uyu no ririokite no ginya gakemugeithia amutotikere gaine na my brother Charles. Good morning. Akagera kuhara athi. Kwa garucine. Eria na uria wandikirwo. Uria yandikitwo hatari kuongerera kana kuruta. Otiga kunokoreri. Acha tini. Na ti Njoroge. Ti ithio twandikaga. In fact tore hagirwo twi haha. Na ciandikitwo na Githungu. Ndu na cikona Githungu. Tukagerigo ciaria na Gikuyu. Nego. Atha icio hana atia. No wagite muno ciana ciakwa. Nice. Aruti akwa awira. Timu yako part of the team akugeithia muno ndageitheka na ndwira kundu kuu kwina muthuri ucio ona kyo kia cere cukuru na twina common friend umwe nie nawe uri kocio witago Chef Sam Gigs ari muruto wakwa tene Sam Gigs no mona chef ndamuona akoragwo Tower Hotel kule London Ndamutigeire Kasarani Carnival Dusit Tamarind ruti warake rugira ngeretha kuria nari muruto waku 20 years ago na ni muthuri mwega neguo no kamari wa gatano gatiriri oka kwenda gukona kamure ndakuhe rutha riu na ndageithika ngeithicio cia Chef Sam Gigs ni mwaine hanini muno goko mitanda-ine uri arata ingi neguo uhoro ucio ni wangenia Charles Gakuo karibu sana tutanathi na mbere ri na haha ni ngwira na gitio ni nguria macenda gatare ndagika ici ri he kiuria ngwiyuragia na ndajiri kuyurio hwae riri ndamenyire ni yoroka ndireyuria atiriri na nikwenda utucokerie na experience yaku njokete kuona university ciana ici ciraingira cia mwaka wa mbere mathiete muno wa keri makigera na ngero ukigwa na magera na ngero taru ngero ya ici ikuhe bona Gakuo irari university mwe guku Nairobi ukigwa muretu ne nioneka atetu itangi naria na ko hona sweet case like sweet case agatema one sweet case Korea University ndirwa ni gukuria hi no uri okaudungira ciana ici citu kana aruto aya itu uhoro wa ku behave mundu athie githomo ke iguru wa form 4 handu mahana ta maumano na aciari yake mena ka freedom keho one maka misuse one tatwariria hau na ndake chuti gutaro na ndiratuika na ndira get better, it's not getting better kama utondu ariri every day after another day ukaigua the same thing ni haramakia muno onanie tondu utiri hindu ikorwo wikite ugo uri soba the first thing na nitari undu wa kawaida na ni manifestation ya uria bururi tuhana kunanga mawatho ukaga kinya na ukagira kiene kinya maisha na no kinya thigari no ireka uguo wonete uguo ona thigari no iragira na akandika note ta icio it is a general big problem no ru kwari horo wa ciana to for 33 years tenda sigana ciana ta ici for 33 years nimekwenda merume terere na mamenye priority yao niki at the moment kama priority yao ni guthoma ti maundu macio magi ni sidelines na marahiukirwo na ihenya uguo kamau uria tutahanaga ithui counseling departments ni kwenda gutuka more strengthened at the university level nota kuria gwakwa I make sure that every Thursday, on Thursday, 2 o'clock to 4,
gutiri kirathi korwo githina mbere ya travel and related study center. I get psychologists, gether former students, alumni, gether atarani makaria na ciana iriku every Thursday 2 o'clock to 4 magakindirika nini, but that is not enough. No ndi mwarimu kirathire guthi kirathire the first 2 or 3 minutes gamari horo wa current affairs no kurathi uria gerota icio reko, that is not good, don't do that, what do you gain out of it? Ni okioraga then mundu ni ucoka muoyo aca ni aguthi nawe aca we wathie jera tutiramariria enough whether we are parents kana institutions now ona ori magwague metikire kuigua uria marero ikoro ri tuwe counseling na kireko ri tuwe muthikirire no korwo ari no ginya korwo ari ready to receive the counsel na kiora hena no ginya korwo ari ready ko hea the right counsel. Good. Riure atariria muciari we haha we uraigwa ndeto cia kaigwa guoya akarora Kamau wake karora Gakuo wake akona riu ndorete gutwara thukuru ni arikia form 4 ngomutwara ku it is hard yani eke njuge atiriri ndui mwana ndatiga gutuika mwana ona your mom ona we mwana no rakiro gugecire ru mwana wako how safe kuwa riri ni how safe na no mi amroka kinya gwakwa mena 16 and a half years ni ura curriculum ikihana tugithi the British system 16 years ni arikitie ona ino the usual KCSE 844 even just before 17 ukona ni areho shukuru na shukuru yakwa ni boarding so ni parenting ya githemba kihana atiriri ura parent mundu adult no ni mwana tondu araika adult education tondu akiri at college level no miaka ndikinyite which is fine kwaririo Kamau makes a very big difference na kuria gwakwa ni kwende boarding what I do ni kuma separate at this facility ni a male ino nayo ni a female and there is nothing the male would wake kwa female kana female would wake kwa male but they meet kirathi-ini na mathako neguo you can only do so much. The rest of Kamauri ni mwana individual na council ya mushiari na council ya society. But I do the best I can. Ogwo air travel related studies. Kirehe mwana kou. My friend akirehe mwana kou. Mwerore riyo akirehe mwana kou. My neighbor akirehe mwana kou. Akorwo aiganeire ate. I received one yesterday kuma ebua 16 and a half. Twaikara nanyi na twaikara twanywa cai. Na arumira ku emukenu. Kimenyaga ati ni adigira nyatigira mwana wake in the right hands. Now to president Kamau uno kwa mene college. Be present, be available. Those small things. Tito nini mono. No, according to them, the keodu kine. Now with the kiradi with the because I teach, you solve those small things. Kiradi in the you go with the shane. Quite advantage. We go the curriculum. Principals may carry inside the schools. There's a reason that we are available just to see you. Management by walking around Marakona, it is very important. Good. Riu air travel related studies bwana Charles Gakuo. Muna kothire kutabia cihutie mwe coka ruto cingire kahora tondu ekirende da ukoria wona wajira ni kothire kuwena cio kuria air travel related studies. Kothi cito ciothe ni cia miaka iri Kamau. The main courses. Ya mbere ni akuruga food production. Become a chef. Utocio chef some gigs. Neguo. Tukiwa chef tuga chef ni mo faraja hano ta mugiku that is CH akona SH ni tuga champagne ado hakuwa champagne so chef food production yogene hotel management manager amikawa all department sio the cia mukawa akuma hau tukire na course ya tour guiding aria monagia ageni uhoro wa nyamu na miti na unduire wa andu wa Kenya neguo aikaraga na mweri kumariria akinyira airport kinyaria akainuka ya kana ni travel and tourism aina ore ni agotheka rugendo mgani atana kinya Kenya ukabangira ukabeka booking cio mikawa ini na kinaki akinya mugeni kindu yothe nikihariririe no tu guide yokamoya amutware kuguo abukite na mucokia airport ya gatano
air hostess no etagwo cabin crew no etagwo flight attendant ino ne aria maheanaga ya kuria na ya kunyua maka make sure ati mugeni endege thini yombukite mugeni cio ni comfortable ya gatanda no etagwo air hostess no etagwo flight attendant macio mothe air cargo ni horo wa mirigo ya mwena wa ndege neguo tuna airport operations a new course airport operations manager ma iwaja cia ndege na tunegeretwo banqueting and event management aya riu ri thengi bwana gakudina ciuria igiri tu ciuria igiri excellent kiuria kia mbere haya ngucagura atia kothi ici ni kothi ithathatu mugwanja ngomenya ni mugwanja ngomenya ni kothi iriko ijagiriire ni food production ni hotel management ni tour guiding travel and tourism ni ya hostess ni ya cargo kana ni ya operations ngomenya atia ni kothi iriko ijagiriire kiu ni kiuria number 1 okay kiuria gia keri unyitithanie ri inywe mureta air travel related studies ri mumenyete atia ici nicio kothi iria ciraria cigetoma Njoroge wakwa kana Wangari wakwa athome eyandike kana andike guthura kothi kama mundu ehutagia haha githuri haha ngoro-ini etagwo passion kama uni urugamaga ukiona ndege iririera-ini uria uraigua ikigamba ukiririria gwakorwo uri kuria iguru ukihe andu gia kuria na gia kunyua kuma ikanini uguo ni kuga atia from the time you are born dream yaku kioneki giaku ni gutuika air hostess kama uni urugamaga wona ngari ya tour land cruiser ena ageni thiini ukeririria korwo ati no ureka atia uratwarithia no makuite no naga ati uratura channel cia urugi ati wathi kama Wangari ucio waku no araswitch kuma channel moja guthi channel wengi cia urugi peke yake ni weriragiria gutuika wona mukawa ta Hilton hitondekiriho wona mukata Kempis ukaroga makuga I would like to manage this hotel no nyende kutera guku na ndugamerere andu aya othe neguo iyo ni witagwo passion na passion itikiria your mom kana kiria your dad edete you are making mistakes how come nikiria we mwenyewe ngoro-ini yaku uraigua wendete na aciari matige guthurira ciana kothi iria mareka nyonaga aingi muno kama mokite gwakwa kinya na diploma na degree cia BCom na igita icio ukaigua era muciari ni kothi yaku ndakirikirie mom na my dad ndiraga wagakuo I want to be a chef, I want to be a hotel manager, I want to be a air cargo specialist, I want to be a blah 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 blah. No anyita kia mbere ni passion tumenyaga atia ati we giki nikio ikwagirire ni kuria mwana ucio ciuria generally our industry is very misunderstood ati waiga we murugi ukaigwa rumoiga mwana kiaruge kana icio kothi tirihaga it is not true then uratuna gwo kama department iri no ya mikawa no horo wa ugendi naki ni uria uheanaga kigerio the qualification that you get ni kwa na mundu ena master's degree ena first degree on a PhD no arereria kukutana na British Airways kana KLM kana Kenya Airways no kegwira kama as long as do ina document on emwe ya kuma kwa IATA International Air Transport Association kiama kia ndege ni kukira certificate kiriku na ikarora kigerio kiu gikamaka kigerio kiu na gakuhe diploma as long as do ina nyamu iyo chances chakutara ndege-ini they are almost zero tondu arire kama even IATA has to be selfish nio mara tuga kigerio mena diploma cia maraheana magwetikira igi ya kuma na janiki na mena kigerio kiao neguo no anyita koguo ni twikaga andu tacio kama he panel beating you have your master's degree you have your PhD you have your bachelor's degree ugekaka IATA diploma kamwe kana twiri ugetikirika thiini wa ndege and so on and so forth koguo ri problem ira twina ti kwaga mawira guku kama na ni gukorwo ati mareka qualification itaramateithia wakeri kama ni gukorwo na problem ya colleges na universities makaheana kothi no matira connect mundu ucio na wira ndroiga atia
to nginya uforce ndege kana mukawa ehe ciana cia kwira mathomithie wega no ma guarantee kile utagwo industry attachment na mukawa ndungimoya kana ndege agikorwo matiri na the right qualification matithomete wega neguo gwiraga atiri kama for 33 years I guarantee my students industrial attachment uragirwo thimu tondu maramenya the qualification is right standards she right ni mathomete uria kwagirire nema good haya riu ri that is how it goes neguo thengio na ni mawira maroneka mundu no yandike kana andikwo na mishara wanjirie ni biu last week ndari Dubai kuma mweri 30 kinya mweri 4 na ndaririe na so many hotels na so many airlines ndakwiriye tu na kambuni kitu higureta go Aviation and Hospitality Solutions Limited wera wayo etagwo Aviation and Hospitality Solutions Limited ino eri under the Ministry of Labor Department ya National Employment Authority iyo ni license ya ku export labor ya ciana ciagaku no gwiri atiriri umuthe na with no fear of contradiction plans very advanced stage ya gukorwo gitwara ciana ciakwa na mundu ungi ukwenda ekete kothi icio na kona right qualification ja wa bururi makarute mawira good kwa hivyo mawira meko kama why do you want to work in Kenya now in international qualification I call the qualification etekera uterera anywhere in the world thie kuo no twarwo ni mundu ramenya niko na kwina difference ya travel agent na recruitment agency they are igimana henio oguo magathi na travel agent mundu akwandika matigiti ma ndege na gwethera visa ya visitor no recruitment agency you go to government we menyerere ndukahenio ndukaheneke na mahenetio muno ta tuhe namba ya thimu itanariganira gako namba yake ni 0721 380 590 namba yake ku ni 0721 380-590 ni ukika maudikire mwarimu ni ukuhora thimu ukoro ndikirathi because I feel I have something to offer still unahorokete kuhorokete kama I have something to offer no hora thimu ukore Madam Faith J yes 0722 66 9961 sishokera ciere Madam Faith J ni 0722 66 9961 na yakwa ni 0721 380 590 mukoragwo ko Air Travel and Related Studies Karen Rhino Park Road mundu kana public means oyaga na bawa 11 korogethie gongu akaigiro hara Karen Shopping Center kwina Karen Police Station we have a shuttle free ukoyo ni gari yo kana kunya shukuru so along Dagoretti Road off Rhino Park negwa na nwekitore boarding niguo tukamahe over and above diploma kama uri mamenyo horo wa mitugo keeping time grooming sense ya responsibility maudu ma teamwork niguo mundu ucio akonya nyekete ate nietikirikite you can have the diploma no inatodoroge tonini according to you tokugiria wone wira ni uregenyukite na kama udana goiga ati girio imwe na 500 o muthenya 1500 per day na nigo ukaga 45000 a month adu maike mathafu magaya nie mone on this 1500 gakuheirio gakuhe gwa ukoma gakuhe mathomo gare ha wifi gare ha thitima gare ha mai gare ha security modu akomplera maudu mothe haya riu ri thengi muno bwana Gakuo karibu hekiuria turi orania hindi wengi tikio muthe na ngai ateithia ngaririkana tondu turia tugiragia mundu one wira ningenda turore twiho muno tuinge muno including aciari ono makorwo matirarekereria mwana hota guteithika haya ni turirora ni urika rimwe topic iyo tondu turia tugiragia mundu one wira ni ndona ari kaundu kega gakwaria no reke tuke haha hariri muroya na rikuria Air Travel itigi citu ni dikanu tuyaga only 30 per class niguo riri tukamahe individualized attention personalized attention tukiri a skill kuyaga skill kuruga kwandika tikiti ya ndege kugaidi mugeni na kinaki
koguo twayaga ciana 30 per class tuli intake ithathatu o mwaka every odd month of the year ni intake. January yo ni githirite, wa gatatu March githirite, May yo ni twathi na mbere nayo, tutikena ya July na ya September na ya November na kama uhoro wa grade tutwa twari uhoro wa grade yo ndigakomaki. As I talk to you ni gutiri na form 1 gutiri guthio 2028 gutiri na horo wa grade tukaria ringi tuli mufumo mpya wa CBC grade mudoraki. Grade means weka kiria wendete, iyo ni CBC. Good. Kane B kane C kane D kane E ndera kama unegu muthonde uthome kiria wendete. Rureke tukihari kiria o mundu endete ugitariria makiria. Ndina mwiroreri wi haha we na mwana wendete food production kana mundu ratwirorera we mwenyewe endete food production. Muthomithie horo wayo. Ageni aria tukoragwo twi nao Kenya mane guka guku mako mamite mabũrũri tofauti. Koguo murugire tumetaga habisi na niyo metagwo chef. Chef de cuisine, the boss of food. No ginya korwo ari familia na uhoro wa irio ciothe cia kumana anywhere in the world. French, Italian, Japanese, American, African. Todo mugeni no uriuka kuma anywhere in the world. Murugi ucio akoragwo ari so important hari mukawa-ini ati no wonaga on many hotel managers unless kila murugi yo ne ko dia mbere kuruga irio nda kuruga uko irio turaruga according to international standards kindu kiega kama ugathomithio wega ukamenya everything ya keretia hotel management na ni gwera hede cio tuthomithio horo wa 5-star hotel mikawa no ya iguru ono githia attachment citu ni mikawa no menene mikawa eno menene ni undu wa riri that is my background. Kama uri na miaka 8 ndathite mikawa-ini yothe. My grandfather na huruki horo ni andeithitie muno ati ndi na miaka 8 kana kenda ni ahawagira lift hari gari cia ageni tondu akiri driver guide. Koguo maundu ma Amboseli Savo kinya Tanzania Ngorongoro Serengeti ni thiete standard ni ya mukawa tocio ndirakwira 5-star. Low hotel manager na akiri must be conversant akorwo athomeire maundu mothe ma department ciothe cia mukawa. Nyo ihoro wa kitchen yo twari ihoro wa horo wa reception horo wa housekeeping horo wa human resource ya andu aria andiki maundu macio mothe ni manager wa mukawa. Good. Na matire maigana kama na qualification international kuga atiriri with that diploma go and work anywhere in the world. Na urute wira Kenya na urute wira nja ya bururi mikawa minene na mbeca iriko kundu kuu ni nyingi. Kuri etagwo Burj Arab, the only 7-star hotel in the world. Wera ithika mau wakoma $500,000 ikagwa wakoma $500,000 ngiri 500 gukoma kugo tukomwe ani buke ukira uthie ruka hani mundu karia gaku ka namba 2 ri iruta ria kere withie ukindira uhikire ukibuke tene. Thegio muno ni weka wega gukindira uhiki mundu akaigwa ciria ni ungi uratwa gukindira kidero iki ne mane to batie ko kidero iki thegio hau ne mbone njaga ne tuthie riri to guiding ni mundu very important tondu mugeni agukinya Kenya 95% of the time akoragwo ari na mugeni akoragwo na tour guide tondu ndoi guku Riu we niwe Kenya. The guide neo gicicio gia Kenya. Niwe uthomeire air travel related studies. Kuria gwako. Niwe twa umenya mugeni umutware Mount Kenya. Wathukia ni Kenya yathuka. Ni Kenya yathuka. No na very very important. Ni ucio kare uthio wa bururi. Twathire Kenya tukio. Modo maria twatwaro ni muito. Ni muito. Andu to ndira mweno uyu wena kigari agatengeria na andu maruta macio. Kununga johi. Ala kija ukinyanga beruthi tukite kuona. Ni mahenya. Ndo cio manyuire muno. Kabau. Tour guide niwe the face of the country. Niwe uthio wa bururi. Tondu mugeni akinya uyu niwe onaga mbere. On the reception yake. Within 30 seconds you have judged the character of a person. Within 30 seconds. Na iyo ndio maga maidini unless you go prove otherwise later. Ni difficult. Tari wo gwoka goko Charles. Uko tuthomaga haraka. Within 30 seconds. Uko tuwe. Ni natural. Kamau ni rangi no uria ndirabeja. Wabeja. Tour guiding. Ndona iko DJ. So on and so forth. Na toka kuo peke yake human beings within 30 seconds
I have a vague idea of who you are. Psychology. To a guiding. Bado tukothoma miaka iri. Very important. 1.5 years, because this year miaka iri, 1.5 years in class, 6 months industry attachment. Okay. Ya guarantee yaga. Negua. Haya, namba ya thimu reke ndimaririkanie ya kuria ya travel related studies. Yes. 0722 669961. 0722 669961 kana 0721 380 590. Yes. Naona no ndirikane namba cia kwanyu. Na no wega muno. Icio nĩ kothi ithatu, tuna ya kana, ya gatano na gatandatu, na nĩyo air travel and tourism, air hostess, air cargo na ya mugwanja airport operations. No tutanathia ici bwana gakunjetekeria ngurie bata wa industrial attachment. It is the closest ugitwara mwana waku hari a prospective employer. Ndukanandikire marua kama umwana te athie ethera industrial attachment, to whom it may concern. Marua mari kwandikwo kama generally to whom it may concern, andu maluzaga value. That letter loses value. Ti address kuri mundu ono umwe. Anybody to whom it may concern, very vague. Koguo, the closest you can take a person kuona wera ni kumutwara industrial attachment, which I guarantee karuta wera kuria wega ni marakuona. Na 84% of my students so far get jobs where I take them for industrial attachment. Good. Travel and tourism. Mugeni re doi Kenya. Mugeni ni arakemenya kwikitha gwitagwo Masai Mara, ni aiguite guna Ikuru, ni aiguite Naivasha. Wera waku as a travel and tourism consultant ni kumuthondekera karuganda kau wega kagire. Kagire atiriri Kamau, ndungianja mugeni na Masai Mara arikirie na Nyeri tondu rwiko ri anti-climber. Kana abe athi thambire Mombatha acoke athi Masai Mara arikirie Naivasha. No. He uria rugendo rubangagwo ndangikaria mbere ati aroka kuria carnival. Carnival is the last. It is a highlight. It's a carnival dinner. It's a farewell dinner. Karugendo kau kabanga ugo wega kwa kuri kura marombo kana ndege ona tigisia ndeke ukandika. Ucio ni wira wa travel and tourism. Nani ukandika. Website njaga yaku uthondeke Kamau, karumu kega tuika license. Website yaku ni ukuhe ageni ni waje cooperate thavari. Na ageni matikiaga ndironire kwaja ni mongererekete muno 2.4 million. Na last year wena 2.1. Hiyo ni 17%. Neguo. Haya, good. Na ndero acokari ugeithia mwana witagwo Judy Boro. Muciari wake ni arerorera na muciari arauga uguo gakwera kwira uhoro wa thukuru ni matheri uguo niguo air travel related studies gukoragwo niga district hau oiga nika district auga uraria ma na ugeithia mwana wake Judy Boro na thengio muno bwana Peter na tiga kuo strict ni wera strict nema mathaa no nginya maiguo niguo wera ugite no nginya andu makwa my smart niguo wera ugite eke tuthie ndege-ini ndege-ini air hostess ni ndemonaga riria nguthie riri Nyarari Daihu niguo igwata kuona mundu ageni ni athinia mithemba mingi kuri kinya wina wheelchair kuri ugi ni kana kanini na mirigo ire mundu athia nayo anyitite ndege-ini ri ukiingira ndege ri ni enda kuigirwo haria ta overhead compartments ukorwo muraihu kuiga mundu muraihu ati ngiaria ndi mbere ya kibini ya ndege ndirona mundu urenda attention kuria thutha mundu muraihu tiko discriminate ni structure ya ndege aya ni mahena gya kuria na gya kunyoria ndege area-ini metago ya hostess metago cabin crew metago flight attendant is the same thing na tiwa atumia atheri na rume ni 50% was equal opportunity employer male 50% female 50%. Yes, todo na rume makire kuo nyoko emekuo air cargo airport operations turiganagirwa ati ndege ndikuaga mirigo ndikuaga passengers peke yake ni kuaga kinya mirigo na mirigo eno ti ya gutitika Kamau kuri kinya ndege specific cia gukua mirigo peke yake wakorwo kwa natiri Kamau ndege eno itagwo freighter kana ino ya mirigo peke yake ni cionaga DHL FedEx mirigo ni ya mithemba mingi wira waku ni kubanga na twitaga labeling ati murigo wa aina ino uguthie this part of the aircraft uyu ni kwenda refrigeration ni mahua kana ni parachichi makondovia makwenda mwena uyu ino nayo
ekwenda mwena uyu and so on and so forth. Gutire gutitika, everything is computerized. Airport operations. Airport operation ni arama kuta wira iwanja-ini cia ndege. Every airport ni manager wayo. Negua. Mundu kwenda horoci wa management ya cia ndege, take that course. Na riu mundu arikia guthoma kothi ici ciothe mugwanja, ciothe ni miaka 2, mwaka na nuthu kirathi, nuthu iyo yengi industrial attachment. Guaranteed. O muthenya ni 1,500. Haya, watu ira muoyanaga January, March, May, July, September na November. Wacoka watu ira ndako na 5,000 mwana wako gwikara gwaku. Yes. Aria na anyue. Na thome ngio gitumite oke. Negua. Na nuke no ni the only premier SACCO member in Africa and the Middle East ko heo ni IATA for the last 18 years. No neta generation yoko njo kitana cio hagero ni kugatiri gakuna college yake ya Travel and Related Study Center newe peke yake Africa and the Middle East na bemwe mathomo ina mashi. Aya turorete kurikia no tukugira ndeka igire no ndo haria gukurikia kiuria. Okay. Riu ndenda unyitithanirie riri. Githomo giki giakwa kwanyu Air Travel and Related Studies. Mwana uyu wakwa ta Judy uyu wa Mr. Boro na kabuni ino ya aviation and hospitality on air. Mekonyitana tena getha mwana uyu witu one handu angiroka. Riu mwana uyu Judy Boro no ginya korwa rikitie kothi gwakwa na akahituka na gika graduation ya miaka 2. Dakirikia miaka 2, 1.5 years in class, 6 months attachment, akarikia aka graduate. They advise agatiriri 6 months utandi attachment ri with the passport. Niguwa the attachment udigira wira na nigwe katia ugwethera uria inge guteithia. Arikia na graduate ri niguo tumo connectaga. Niguo na haria agathie kuruta wira nja ya bururi. Tondo license iri kuo, directors are the same. Good. Riu ugo horo aikuhe undu itana kuria no ugwete ukiaririe mwiroreri ugi horo na uri othe kwenda rikumera ndagika igire ni ciaku iria ngurite na haria ndia mbururukie yone mundu wa mwea ri arehe mucere ntukugura utuke fees arehe mucere ituike itago butter trade niguo mwana hota guthoma mundu wa bebe otaguo mundu wa iria otaguo matumbi otaguo nyama otaguo kindu giothe kinya akuri mathomo na marigu na mundu magita macio no hari mwana uria ndina kana uria ndirenda kuoya ri ndirenda kuoya mwana uhana atiriri kama uguthikiriria niguo hota kumuteithia nake muciari akorwo nake oni aguthikiriria niguo akorwo nake ni teamwork niguo mwana cio hota gwika atia hota guteithika no hari mwana ndimwira atiriri niguhota kumuteithia no nake no nginya hatike igirio ciake akorwo na discipline njega na no kama wero witu the final step ya kuona wira ni medical test niguo no nginya hatuke nyamwire ku kuria gwakwa na 33 years experience ni kundu kuhariririe ni maundu mega thomithagia mawira mekuo kuri aria metikirite kurumirira uria marerwo ni cukuru niguo na mundu wina idea nenda guthoma no ndakiu kiria akwenda guthomera ni very strong guidance and counseling department aheane horo iturure ni aguteithika. God bless you kama ukangethe God bless Royal Media Services na kege kwera kama ni uteithitie andu aingi muno na please go on niguo thengi na maundu macio mothe araruta all the best ona ndukagwagowe kinyororo hau sade no gogoyo na rwibono no ruria mwandu wa Veronica na John Idisha. Thank you muno brother. Thank you very much. Charles Gakuo murugamiriri munene Air Travel and Related Studies makoragwo Karen uhoro ni atuhe na ni uhoro mwega. Eka tukinye hau nigetha wagithijioke atwarithia na mbere tabarire no ya Inoro rucini amu tugaga titaguko tauga weika ita Inoro kana Royal Media Services kumago ona ndego ko gatagati all my advertisement todo titaguko kumago na muthire hau ndikaraga thi ngaikara nganywa gacai todo ndenda gutuika na strong partnership na Royal Media Services. Consider it done. Thank you very much.